Ikaze kuri Ezobo aho tubagezaho inkomoko z'ibintu bitandukanye. Uyu munsi turabagezaho impamvu zituma abagore baramba kurusha abagabo. Tugiye kubabwira ku mpamvu enye. Impamvu zishingiye ku mubiri utuma uw'abagore uramba kurusha uw'abagabo, imyitwarire n'imico, impamvu z'imibereho mu buryo bwa social, n'indwara zikunze kwibasira abagabo kurusha abagore. Impamvu zishingiye ku mubiri zirimo ibyiciro, aho dusangamo imisemburo, imiterere ya gene n'uko umubiri wihangana. Turebe ku misemburo hormone. Abagore bafite oestrogene irinda umutima n'imitsi y'amaraso, ikagabanya ibyago by'indwara z'umutima mu myaka ya mbere yo gucura. Ikindi, imiterere ya gene y'abagore iba ari XX. Gene z'abagore ni nyinshi zibafasha kugira ubudahangarwa. Iyo bavuze gene XX ku bagore, baba bavuga imiterere ya chromosome igena igitsina n'imiterere y'umubiri. Umuntu usanzwe agira chromosome 46. Abagore bagira XX naho abagabo bakagira XY. Bituma abagore bafite gene XX umubiri wabo wihanganira indwara, gusaza n'imihangayiko kurusha abagabo, bigatuma baramba kuko umubiri w'abagore ugira resilience. Ni imwe mu mpamvu y'ingenzi ituma baramba. Ikindi, umubiri wabo wihanganira indwara igihe kirekire, bigatuma badapfa vuba. Kandi umubiri wabo uzi guhangana n'ihindagurika ry'imisemburo nk'imihango, gutwita, kubyara, gucura. Ibi bituma umubiri w'abagore wiga guhangana n'ibihe bikomeye kenshi. Umubiri w'abagore kandi wihanganira kubura amaraso kuko ufite ubushobozi bwo kuyasimbuza vuba, bikabafasha kubarinda ibyago byo gupfa vuba. Imiterere y'amavuta y'umubiri w'abagore. Bagira amavuta menshi arinda ingingo n'imbaraga. Ububiko bw'ingufu bubafasha mu gihe cy'indwara cyangwa cy'inzara. Bifasha umubiri kudacika intege, bityo inzara yakwica umugabo mbere y'umugore. Umubiri w'umugore kandi wihanganira stress. Imisemburo y'abagore ibafasha kugabanya ingaruka za stress ikabije. Kugarura ituze mu mubiri vuba. Nubwo abagore bagira amarangamutima menshi, umubiri wabo ugarura uburinganire vuba. Abagore babasha kwihanganira ububabare igihe kirekire, bityo ntibahite bagira ikibazo gikomeye ku mubiri. Uturemangingo tw'abagore twangirika vuba kandi tukisana vuba. Ibyo bigatuma indwara zo gusaza zitinda kugaragara, bigatuma baramba kurusha abagabo. Ikindi, umubiri w'abagore wihangana cyane kubera ubudahangarwa bukomeye. Imisemburo iringaniza umubiri, ububiko bw'ingufu n'ubushobozi bwo gusana uturemangingo, bigatuma baramba kurusha abagabo. Abagore kandi birinda ingeso mbi nko kunywa inzoga nyinshi, itabi, ibiyobyabwenge, bigatuma bibagabanyiriza indwara z'umutima, umwijima n'ibihaha. Bituma kandi ku buzima bwo mu mutwe baraganira, bagira inshuti, bagira umuryango, bararira, bagasaba n'imbabazi. Ibi bibagabanyiriza stress, depression n'indwara zo mu mutwe. Abagore bazi kwirinda ibyago. Birinda urugomo n'impanuka. Birinda n'amakimbirane. Ibi bigabanya impfu zituruka ku mpanuka n'urugomo. Kandi abagore kubera kwita ku bana n'umuryango,
bituma baba bazi akamaro k'ubuzima no kuburinda bakarushaho kubwitwararika. Ikindi ni uko indwara zishingiye kuri gene zibasira abagabo kurusha abagore. Urugero, indwara ya hemophilia yibasira abagabo cyane kuko gene itera hemophilia iba kuri chromosome ya X, kandi abagabo bafite X imwe, bigatuma indwara ya hemophilia igaragara vuba kuri bo. Nyuma abagore bo bagira X ebyiri, bityo bigatuma imwe iyo irwaye indi ihita iyisimbura vuba. Iyi ndwara ya hemophilia ni indwara y'amaraso ivukana, iterwa no kubura ibintu bifunga amaraso. Ikunda kurwara abagabo kuko gene iyitera iba kuri chromosome ya X, bigatuma abagore bo itabagiraho ingaruka kuko bo gene zabo XX ziba ari ebyiri. Muri make, igitera abagore kuramba ni ukwita ku mubiri wabo, imyitwarire, imibereho muri rusange bihurira hamwe bigatuma abagore ku mpuzandengo baramba kurusha abagabo. Bakunda kwibasirwa n'indwara kurusha abagabo.